Binisita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, reng piling benepisyaryo ning Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ketiking Magalang, Pampanga. Amenikwang housing units lalam ning expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kaya bineng Gatchalian, ibagalang Mayor Maluparas Lacson, king gewang home visits, ketiking Pasinaya Homes, king Barangay Dolores, nung nukarin personal dalang kinomusta reng pamilyang akabyusan ing financial struggles at mika sarili ng tuknangan king saup ning programa ning gobyerno. Kapag nasaning aktibidad, ingabalo ing kabilyan dareng benepisyaryo at ipakit ing pamisasan metong ning Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development bang apalawak ing access para kareng murang pabali para kareng low-income families. Agpangking DSWD, apapakit ing pamiyabe ning 4Ps at 4PH programs ing positibong epekto ning government assistance king housing security at long-term self-sufficiency dareng benepisyaryo. Partiyay pa magbisitang itiking balaw sa takbang ning gobyerno bang pasik na nga ning social protection programs at makapamye sustainable housing opportunities kareng vulnerable families ketiking Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.